Buen día, buenos días. Soy Ignasi Jyotirananda de Centro de Teràpies Darshan, Centre de Teràpies Darshan, i aquests dies estem transmetent principalment per YouTube, per Instagram i per Facebook. Si ens voleu seguir ens agradarà molt. Us volem demanar un favor, que si voleu seguir tots els nostres vídeos, el que podeu fer és apretar el botó vermell que posa subscriure'm o subscribir-me. Fins i tot hi ha una campana que si tu l'apretes, cada vegada que posem un vídeo t'avisa el teu mail. Ens agradarà molt que ens seguiu, especialment en aquesta època que principalment estem a les cases. Nosaltres practiquem principalment ioga, pilates, barra, que és sistema Darshan, és el nostre sistema, i practiquem yoga nidra, mindfulness i meditació guiada. Yoga nidra, mindfulness, meditación guiada. A veces lo combinamos con visualización creativa, que espero que también os guste. Bien, nos gustará mucho que nos sigáis, os saludamos, salud y hasta pronto. Podéis mirar los vídeos en este canal. También tenemos unas listas de suscripción. Hasta ahora, buen día.